hinia tangka pen ki kim karbila met amaya phan ki panong ahem tunpi KACCM Dr. Tuliram Ronghang adi dengpen kangpu. Pini Thereni Pine Kora Troxier ni Dipu Lamding Road 3 kilometers along Karbila met ahem tunpi ingdeng phokep runner cap KLA kipar job. Arni pachiton dun si bangso hem kimi KACCM Dr. Tuliram Ronghang adi dengpen ingpu pidun si KLA aphan bangso hem chardon hodai ponlom. Bangso long chairman Raju Tiso, MLA Bidya Singh Ingleng, EM Amar Singh Tiso, EM Madhuram Lekthe, MSc Joni Timong Kias Emai Phutang Singh Timong Anparta, non kiki bom KLA Mai Phu Bariming Ti Lapen, Kongchun Bang Joy Singh Tokbia Tumchi Tongdun. Lapen kapre ka tumchi tongdun si KLA Sai Hem Kimi Kangpu RDP dun. So mai lo mana cetong dun Wang Rapet Assam Small Scale Industry Chairman Mate Dipu LA Konsensi MLA Bidya Singh Lenga ke hai Kargil Autonomous Council Speaker Raju Tiso ke hai Pendanglok Kargil Autonomous Council EM ke hai Pidoan Kargil Autonomous Council Nilong Tamnan Glendu Rapet MEC ke hai Pidoan Lapen ke Nangacitong Nuntu Port Mosuri Manpeng Alohi Ilung Gacit Honai Ni Gacit Henai Port Mosuri Donesoring Tia ke hai Pendanglok Abani Karbi Culture Society Amai Phu Nun City Mo ke hai Konchung Bang Roy Tia ke hai Pendanglok Karbi Lamet amaya tiri piafan pen Karbi Culture Society afan ke nili arpun siya arpun dengket tersi Karbi Autonomous Council angkapen lak open cenglo Karbi semusto kalong peke kisian ini kan dikonel la so pigan ke Karbi Lamet amaya talak lak open bipon pen non ke lak kanan der laben kedan Karbi Lamet amaya tiri pika bela kita kata nili Karbi Autonomous Council pen ini bipon dan nili bipon pen ke non bipon Abenalan kenang sot dia hormon tadi, hormon berfungsi.